Kamotorla kala launch ya kana kapun thema jongka bat kade ru kapun ke baslim tam na kibe model jongka bat kata kade ka Motorla H70 kana kade ka suksesor lana ka bami peteng na katoka Motorla H60 ka bami mentahi usnem arjar pesan Henry hakana ka batamai kila pan per cibun na katoka H60 kum haka jing stang jongka lana kata ka thickness jongka nangta kala kamlong premium ru ka build jongka bat hadu ki features jongka ru kila kambiang susu bat lada ya pet jaga thickness na ka jing stang jongka ru kala rengkat bat kituki slimmest phone baremdor kum katuka iPhone Air nangta katuka Samsung Galaxy S25 Edge ngatharai la bun ru na pren jongpi ki balai bena ya kana ka phone thema jong kana ka Motorola bat la bun ru ngatharai ki bala up bangan penmi video ya kana ka phone nakada banga bun kam pelat ngaklem ya alat ban penmi video kloi ya kana tang ne finally ngala ya lat ban sina ya ka video jong kana ka phone na ka banta jongpi ki baju shania bat ki baju sengaja tenat ban page ki video na kana ka FD Tech channel mentala palat artayo ngaklem ya syu ban penmi video sipangki phones ngala mis bahaya pi kham tam kitu ki basyat one comment ki baju motivate ya nga teklem da bun tin syu ngin nyepoi no ha ka banta jong kana ka phone bat ngin nyepet no kalong kum noma kita ki feature jongka tekat bang adang batai sakan ma ban ai ka like jongpi bat ka to ka hype jongpi bat kitu ki bompat de ban subscribe ru phila ban subscribe ya kana ka channel lada pikwa banang yo isu syu kum kinegi jat video ki bai de sipanggi pun pat ki tag updates haga jing sisa am kana ka pun kila dep launch nadu kinegi benai bala dep apo China bat kila ai kerteng ru da kata ka Motorola X70 Air Andre onda la launch pat hang ne ha India kila pan per no ya ka kerteng jongka bat ki don ru katu kana teligi features ki ba khamla kane ba launch hang ne ha India ngan sai thu ru ki kita ki features ki ba khamla kane ba launch hang ne India sai pet ba nadu basdang hadu bakut jong kana video tang ne ngin nyepet chua ya ka design bat ka build jongka ka design jongka kalong typical Motorola style kamut ka don kata ka jing stream bat ki model jongka andre lai thu pat bahak kane ka kham long premium ka kham e premium kata ka quality la nekar komsina jongki ya kana ka phone ha ka build dan nekar komsina jongki pat ka body jongka kilasina dagi aluminium la neki metal te kata ka mut kana ka phone kan kham long premium ka build quality jongka la da ya compare bat kitu ki pat ki previous model jongka kamut kala ya jan bat ki phone remdor kata ka build quality jongka nangta na kato ka bag jongka pat kilasina kum baju long hi da kita ki vegan leather andre lai thu pat baka kamlong premium kata ka komsina jongki la naga quality jongki bat ha kato ka kamera module jongka ru kilasina da ki metal nangta nasat jongka naga phone kila ai ru ya auto AI ki lane u extra button ubala ban penon kam haki AI features menta ngi i haman lagi phone remdor ngi i bagi sai ai ya una button dei tehakan neru kila penyerangkat bat ki phone remdor kila ai au tau extra button la neu AI ki namar benta bala de ka juk AI artificial intelligence tekumta ki company kila haban ai kum neu buttons ban penon kam yaki AI features la ne kita ki artificial intelligence features tehaka thickness na gajing stang jongka pat ka poitang san point khandai kala long ka we na ki phone ki bas lim tam haka weight na gajing khia jongka pat ka poitang sispa san khandai gram dan nang tahaki SIM card pat kana pun ka support daki dual nano SIM card haka IP rating ka support daka IP68 bat ka 69 kamut kala long ka water resistance haka durability ru kana pun kala yo ya kata ka MIL SGD 810H kata ka certification bat ban unlock ya kana pun kila ada ka under display fingerprint haki colors jangka pat kana pun ka don lajan ka banangkong kata ka pantun gadget gray ka baar kata ka pantun lilipat ka balapat kata ka pantun bronze green temen tapat ini poi haka display jongka kajing hek display jongka na pun kalong 0.9 inci da kata ka 1.5K flat AMOLED display kata ka 10 bit ka HDR10 plus kata ka 100 DCI-P3 ru ka support bat kala long ru ka display ka bala validate da kata ka pantun ka deka company lana ka kan jabran ka papet bene lana examine yaki colors hadu kat no kila ban penmi yaki colors babes hakar kom ka bade haka standard baki labu te kata kamut kana ka display yang kana ka phone ru kala yo ya kata ka validation na kata ka company nang ta sispa Hz ka refresh rate bat hadu live spa Hz pat kata ka touch sampling rate ki ai haka brightness pat hadu 1000 spa nits kata ka peak brightness jongka bat kana ka display jongka kala support ru ya kata ka smart touch kata kamut lada ji malum lagi ketiru ka touch ka tray kambet ki bezels lana kita ki benta bajang ko to display jong karu ki bes ba namar kirit ba la longkum haki phone remdor bat lai thu ba ka to ka screen to body ratio jong karu ka yo hadu khandai pusau 0.2% tenang taban protect ya kana ka display jong karu kila ada ka Gorilla Glass 7i ka display jong kana ka phone haka dor jong ka ta kala biang pelan temen tapan ini poi hau chipset jong ka chipset lana processor kila ha kana ka phone kata da Snapdragon 7 Gen 4
bat 1 nanometer kisnai o. Uneu prosesor ude batamai bat ladon ru katokan teligi pun kibala pendonkam da uneu prosesor. Ulong ru balance performance chipset kamut ulak kambit ke jingklanjong o. Haka antutu skuru ulak kenjok syaka khat saulang uyo. Nang ta wat lada gade ke pun ke baslim tamru kidang lak ban ai ya kataka vapor cooling chamber. Katakan yarap ban absorb lane kring ya ke hit habale ya ki heavy task kum ki games. Haki games kum ka BGMI kala support daka 120 FPS, but haka Call of Duty Mobile Pat ka support daka 90 FPS. Kum baju long haki wiki model jong KM game dalong optimize tan haka by day bat ki games bat ki ju support tang daka 60 FPS. Namar bagi kam fokus haki kamera jong ki. Handre haka nepat kila sengap ya ka jing trang jong ki bakwa ban thit ban lek kai game ru. Teman-teman ini pet ya ka software jong ka. Karena kepun kila ada latest Android 16 bat utau Hello UI jong ka. Live name kin ayah kata ka OS update lana ka Android update kata kemut kan sayo hadu Android 19 haka Android version nang ta haka security update pat kan ay hadu sauce name nang ta haki AI features ru kila don katukan teli haka ba pila ruban pedonkam lang ba utu AI ki teman-teman ini pet jaga RAM bat ka storage jongka karena kepun kadon tang ka vega variant kata daga pra GB ka RAM bat ars 40 GB ka storage Kaja RAM kila ayah kena kepun kata daga LPDDR5X bat kaja storage pat ki ada ka UFS 3.1 haka naga liang ru kalak kambiang namar bakil ada kita kijat RAM bat kijat storage ki balak kam state teman-teman ini poy haka kamera jongka karena kepun kadon art lagi kamera jongka nadin kabanang kong kila ada kesan 5 megapixel kata ke primary kamera jongka bat haki video ka support daga 4K 60 FPS haki tu ki bakal launch sabar kari India ki support tang daga 30 FPS haki video Handre haka naga baki launch hapo India pat ka support daga 60 FPS daga 4K. Nang tah ka to ka kamera ka baaru kila ada kesan 5 megapixel he kata ka ultra wide kamera. Karena ka juk kan trekam ru kum ka macro kamera. Haka to ka stream kum ka kamera pat ka de kata ka 3-in-1 light sensor. Karena ka yarap ban capture ya ki color ki babiang haki dur bat ka yarap ru ban penduna ya ka flickering lana ka jingki jongki light haka por basan dur lana ring dur haka por min. Haka naga pun ngi i baki klaim ay ya kata ka telefoto kamera ande. Kadau bagi klaim ayah kata ka telefoto kamera kade namar bahagi pun balong slim kim jula ban ayah kata ka telefoto kamera namar kata ka telefoto lens kadon kam ya ka pun ka bakam reben ban la ban fit tenang tah ka front kamera jong karu kila ada ka juhi daga 9 megapixel bat haka neru ka support daga 4K 60 FPS ka kamera jong kata habai pe ya ki feature jong kata kala kambiang namar haka dor bakila IM dan duna ki pun ki ba support dagi 4K barok ki kamera jong ki nadu ka main kamera ka ultra wide kamera bat ka front kamera bat nalor kata kan deru kasin ke banangkong nagi mid range pun jong kana motor la kibala support dagi 4K 60 FPS te kata kemut kana kepun kan biang palat yaki content creators teman-teman ini poy hao bateri jongka kana kepun kila ada usan 1000 mAh bateri jongka nalor bakal stang lane slim palat ru kadang la ban maintain ban aida usan 1000 mAh namar lada pipet kito kibe ki pun ki balong slim tam kum katoka iPhone Air bat katoka Samsung Galaxy S25 Edge wat lada la palat silak kedor jong kiru handai dala poy hau bateri ki flop namar bakim la ban ai dagi bateri bakam he handai hakane wat lada galong ke baslim tamru kidang la ban ai kum balong hakibe ki normal model jongka haka jing sya kum bangai thu menne kane ke balon hapo India kila ai da une usan 1000 mAh kat bah ka to ke baki launch seba kari India pat ki ai tang da usah 1000 praspa mAh kamut ka kamla kane ka Indian variant nang ta hau charger pat kila ai da 1000 prawon bat kane ke pun kara support ru ya kata ka wireless charging daga khatsan won ta hakibe kibe pat ki features jongka kane ke pun kila ada ki kan ru tili kita ki 5G ban wifi ki ada wifi 6E bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 nang ta NFC ru udon haki speaker ru kila ada ki dual stereo speaker bat ke support ru ya kita ki Dolby Atmos nang ta auto USB pat kila ada USB 2.0 bat baro ki sensor ki badon kam kila download hakana ke phone teman-teman ini poy haka main kata kedeka dor jongka ka dor tra jong kana ke phone ka poy ar khunda hajar khunda spa khunda lai phe hajar mo handre haka sngi badi nangkong lada pi apply ya ki bang offer kan hiar si hajar lane kan poy ar khunda hajar bat katarik bakin di nangkong kata haka arpulai trik jong une ubna di sembar arjar apusan bat ya kana kepun kindi tang naka Flipkart bat ka official website jongka kumba julong kana ke base model jong kana ke series ka jupoy kumba arpusan arpun hajar hanre haka nepat kala poy syaka live hajar kadau bala qdor kumne kade namar bala qdor palat ki chip ki bala penonkam haki phones kum ki processor ki RAM ki ROM bat kiwe nang ne sekmat kine ki pun temai pini i bakin nang qdor susu karena le bala de artat bakila improve sibun na katoka previous model jongka katoka H60 namar hakane ngi i bakila khamsna janai lana ki kham long premium kataka rokom sna jongki namar bakila sna daki metal body bat wat haki features jongkaru kala khamla sibun nya kitoki previous model jongka
Namar hagi to ki previous model jongka kisah senatang da kita ki plastik lana ki polikarbonat. Handrai hakan nepan wat da to ke kamera model jongkaru kila ada ki metal lana ki aluminium. Nang ta habai pet haka kamera jongkaru kala support da ka 4K 60 fps haki video. Bat nang ta kala support ru ya kata ka wireless charging. Bat nang ta haki games ru kila kamlong optimize kila support da ka 120 fps. Namar bunsin ki brand kim jupen biang lut bat kamera bat gaming. Tekum ta kana kapun ngi iba kala kamlong all rounder. Lada kuat ban lek kai game ru kala kambit bat lada kam don kam ya ka kamera ru kala biang pelat lada daily ki content creators tehang ne ka conclusion janga lada pide ki content creators bat ki baju lek kai game ru teng teng bat ka budget jong pi ka bade hapok kala phe hajar te kana ka pun kala biang pelat temen ta ngathrai lang ba kana video janga kala aji munta ya phi sibun ban singa thu ya ki features jong kana ka pun te lada phi singa yo jumunta na kana ka channel wat klet ban aya ka like jong pi bat ka to ka hype jong pi bat subscribe ru lada pide ki batamai tegin siam hakabe pat ke video jonga ko bless you bon.